Niya kay nagtingsi naman ning litob dire ato ni kuhaan og dila og atong himasaan og suka nga dunay sili. Dayon ipatong nato dire sa bag-ong linutong kanon. Dayon atong iduom ris atong simod. Gyano ra magtukob sa aliwas. Tuwara. Gyano ra mag-itsa. Unang entrada karon sa atong lutuon kaning usa ka siping saging nga mo'y unang hugna sa atong kanonon. Wa may sipyat saod man tanan. Murag anad ni siyating si kasimod. Saktuhan tinig butang og usa ka kulmang tubig dire kay ato ning latan ang unong kabuok nga saging. Mutimo-timo sa tang dire dapita samtang naghuna-huna patagon sa atong masudan karon. Gitawag ni siya og kardabang hilawng guwang og lami ni siyang lungagon. Sa kay plano anay gihap-an man. Tuara, mura maghihimong drum ang kaldero. Tinaguktok mo lang ang agi. Uy, lohan tanig siga diri aron dali ra maluto. Na pa may buwad diri nga dugay ng gidanok sa suok. Ato ning ipagawas diri. Idungan tanig luno diri. Mao nang gitawag nga tabagak or tamban tuloy. Murag taod-taon na ni gidanok diri sa atong suok nga nanimaho na ganing ukok. Niko tag duha ka piraso diri og atong ipatong diri sa linungag nga saging dayon atong tabunan aron madungan ni siya kaluto. Diara. Daghana pa sa sobra ay. Taod-taod pag gining mahurot, igo-igong mapupos ang usa ka buwan. Magandam tag duha ka platito diri nga manghud sa plato. Kay sa tanaw nako murag luto na ning atong linuag nga saging nga gipatungan og buwan nga tabagak nga makapahutoy sa huba. Og lami po ni siyang isagol sa bisag unsang klases utan. Diyan na mukuha ta diri duha ka pirasong saging kardaba og haonon po ni nato ang duha ka pirasong buwan nga naluto ra sa binukal sa inalisngaw sa atong linungag nga saging. Ato sa nitabunan kay ato ni balikon unya igahuman natog patikuka aning duha ka buok saging. Ug sa dili pa ni nato pasipad ag kaon ato sa gyud ning panitan. Lami ni klasiya saging da kay murag balbangaan. Sakto nas kaguwang. Labi na kay naay buwad diri nga saktos kaparat. So ayan ko nigtusik diri og lami ba ni. Murag init pa man ato sa ning hoypon. Kumbate ra. Murag hinog-hinog na gyud. Kabutan na nigsuka diri nga murag lamparilya nga gikan sa altar. Og ato ning pasiritan ang duha ka buok buwad aron lamian ning atong sudan. Matay tinuod murag yung suga nga pabuntaganan di pinsas brown out paksian tanig usa ka unod diri sa buwad ug atong itungtong diri sa atong saging og iduom diri sa atong simod nga ni budlot sa katong wala pay kaon diha. Aw mga unta ninyo. Timo-timo lang sa takaron kay wala patay makuot nga saktong ipalit sa sudan. Mantinir lang ta saging og buwad. Ay matod pa nila basta saging loving. Buka ko mas miyang piti mangagi. Kung karon taon mo tirada na putag luto og inhason nga ginganlan og litob. Lamia oy, abanti na ta. Ugna na ta sa ikaduhang hugna sa atong linuto. Libangga naman ning kaha diri nga atong giinit. Pasirita nato din diri og mantika nga sinulod sa botelya nga murag lamparilya. Sa buwagan dayon og mga lamas sa maning luya, tamatis nga hinog, sili nga green og sibuyas nga bombay nga maoy sagad sa atong entrada sa atong ginisa o kayon gamay aron dili mapaeg sa nagdilab nga kainit sa atong gasto. Ug unsa pay dugayan aton ni kupa diri ang litob nga kinhason sagulan pagyud og pinamagic nga templada ug atong ukayon gamit ning luwag nga murag palo-palos labanan. Dayon atong tabunan hangtod nga mobuliskad ning iyang bayan. Mugi mao pud ning iyang unod nga lamian kayo ug pataw-taoran hangtod nga mo bukal. Ug samtang nagpaabot nga maluto ning atong putahe karon magtemplada ta diri og sawsawan nga suka nga naay sagol sili. Kumbati na ni. Ug sa dihang aton aning giablihan diri ang atong litog nga linuto. Ug sa tanaw nako nag-ihay naman nig pamuliskad og ngisi nga maoy timailhan nga luto na kining atong putahe. Diara andam na ni diri. Unsa pay dugayan aryahan na ni nato diri og habhab. Nya kay nagtingsi naman ning litob diri ato ni kuhaan og dila og atong himasaan og suka nga dunay sili. Dayon ipatong nato diri sa bag-ong linutong kanon. Dayon atong iduom ri sa atong simod. Gyano ra magtukob sa aliwas. Basta kaon na gani, bahala na balik-balik ang akong giluto. Basta kay naalang tay masudan og naalang tay mapaslak sa atong simod. Kumbati na. Sinaw nga gisimod ay. Og dili sa ni palupig diri nga atong putahe nga atay og batikon nga maoy usa sa atong gikalingawag habhab diri. Sigundaan tanig kabot diri sa nagngising litob kay murag natintal ko aning sigig tingsi diri. Kung pasensya namon diha murag ngiob ang atong sit up karon. Ay naabtan tag brown out dihang dapita. Pero okay ra gihapon basta importante maning kamo tag habhab diri. Og padayon ra gihapon tag kaon. Inuban na niya ning sili nga papurga sa tukbi igsuon suwati. Pero kung bati ra gihapon ni importante sakto nis kaloto og matambalan ning atong kagusla. Basta kay tapasa kang agi ay solo-solo ra magkaon og iyaha wa may agdahay.
Di madalag pangagda ni Sudana kay perting lamia. Labi na kay gitaparan og sili ang gidunit sa akong amigo nga si Boy Maas. Nindot ni siliha kay pawa ni sa gilok sa atong kibot. Klaro na. Di lang nato ipaklaro kay basin maigo ta sa PG. Dihang bahina. Hapit mahinay kyo oy. Jotay na lang gyud nahibilin.